Jari ari nakita niyo ha waktu ikarwa din pekerjaan na to sa yari na isab na yung guru na to amoy hindi may katutan niyo patumtum ha waktu ini ari na ako magpalugay tukbal ko yung guru kalasahan guru mulia ko yung Syekh Abdul Nasir Abdul Rahman dia tafadhal siyadatuhu mashkur. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين، صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasinsin Allah subhanahu wa ta'ala. Dari na isab kami mga kamaumaasaan sing kamu. Hiatud na mo na isab maun pahadarat sing kamu. In ganap pangadjian. Amin masi kita ni wa pangadjian. Bunga sin pag-iman. Karayawan ya amalan. Sin beriman usug iwan beriman babai. Mga kakasinsin Allah Ta'ala, in ayat pengajian natu ayat suratul Baqarah ayat hanggatus kapituan tagisa. Mga kakasinsin Allah subhanahu wa ta'ala, di ayat ini pengajian sa lagu-lagu
Karena kaunahan sin kita niyo. Kaunahan hakabuhi aula-aula na kaunahan adlaw kana-kana. In kabukunahan na to hakabuhi na to. Siya sadya asal ka to tanyo sinallahu ta'ala. Sabab da kumayan in lawawun na to. Sabab da kumayan in suku-suku na to. Kabuhi tanyo magkarunahan nikmat. Nikmat sin kabuhi iwan nikmat pakamatay. Dahil nga sabab yan, in nikmat karunahan na to, dua parakala. Dua nikmat, nikmatun madiyah, wa ni'matun ma'nawiyah. In nikmat madiyah, amo ini in pangadjiun na to, karena di na maugbog marayaw. In bariman usog, iwan bariman babae. Wala nila liupas im mga nikmat yanughara kanila sinallahu ta'ala. Napakay nila hakabayaan sin Tuhan. Wala nila napakay hakabayaan nila. Yakay nila man hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Im mga nikmat na sabbutini. Yaisuna hayatan tayyibah. In paghula-hula nila. Baran nila ibansin apo nila, ibansin turing saing-sing nila. Kamuhi karidaan sin Allahu Ta'ala, iwan kamuhi pagkasi iwan paglasa, kabayaan si maha sut si maha tinggi Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Muna-muna ni'matut ta'ami wa syarab. Yanugharaan kita niyo sinallahu ta'ala nikmat pagkaon iwan nikmat paginom. In nikmat pagkaon iwan nikmat paginom. Kaunahan sing kabuhi taniyo umaluk patuhan. Kaingugin niyo mga anak po impalman sinallahu ta'ala suratul Baqarah. Ayat hanggatus kapituan kedua. Ya ayyuhalladzina amanu. Tiyawag sinallahu ta'ala im mga ipon niya bariman usog ibang bariman babae. Maita sila tiyawag sin Tuhan karena wala nabugtoy natay nila patuhan. Karena wala nabugto in lapal-lapalan nila palapal kabayaan sin Tuhan. Ikatu wala nabugto in hibal sin pito ang gawta baran nila. Hibal pakabayaan sin Allahu Ta'ala kakuyaran hakabuhi iwan hakamatay. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya kamu mga bariman usog, iban bariman babae. Kulu, pangaun-kaun kamu. Tulad niyo mga tuan, in pangaun-kaun, cukup. Sabab sadya in katutani. Yan in pangaun-kaun, hapimba.
yanin pangaon-kaon, ay gaddakat, halawm dakat. Yukup ka to tanyo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kulu min tayyibat. Pangaon-kaon kamu, iwan panginom-nginom kamu, sumarawa. Amo sadya impini kanyo sintuhan. Ay kamu kumaon simpini niyo, iwan simpini simpagkahin niyo. Sarawa, mga kamu bariman usog ibang babae, pangaon-kaon kamu, panginom-nginom kamu, sinpagkaon, iwan simpag-inom, pini kanyo sintuhan niyo, piarahan kamu nabi iwan rasul, magbayta amo sadyanin kaunon niyo, amo sadyanin inumon niyo. Uningan niya yan, min tayyibat. Amo sadyain marayaw pagkaon, iwan marayaw pag-inom. Mga anak ka po, ibadat dakula. Apabila niya kiyaon, impini kaniya sintuhan. Apabila niya inom, impini kaniya sinallahu ta'ala. Maita ni'mat alayhim. Piararahan sinallahu ta'ala barakat pagkaon niya, iwan pag-inom niya. Di siya lisuan magtagipon patuhan ubos kumaon iwan ubos minum. Gaman siya magduruhunin tibot niya, magduruhunin kusog niya. Maita, kaya ganapan na isa vitamin, ganapan vitamin. Turan niyo mga anak po. Amo yan papasinguran ka to taniyo sinallahu ta'ala. Pagkaon, simbar iman usog, iwan pagkaon, paginom simbar iman babae. Maita. Sabab, pagkaon sing kanabihan, iwan karasulan, impini kanila sintuhan. Indayaw sim pagkaon simbar iman. Indayaw sim pag-inom simbar iman. Saan yung mga anak po? Apabila kiyaon simbar iman, apabila inom nila yung kabayaan sintuhan, timibot sila hay ng marayaw, umastul sila hay ng mangi, sabab amwad to in maksud yan ugaraan sila sinallahu ta'ala, nikmat pagkaon, iwan nikmat paginom. Natuad tungki na in tao miyasag kimang. Natuad tungki na in ustin tao miyasag minum. Sabangyad to imbiyasakan niya kiyaon. Iman imbiyasakan niya inom. Nikmat kabayaan sinallahu ta'ala. Marayaw impanindog niya harap patuhan. Iwan marayaw impanindog niya antara nila magkahi. Maita, marajak na kum. Karena amwad tuin rijiki nila. Mana sin rijiki amwad tuin suku nila. Amwad tuin ikasambu sinjasad nila. Mga anak po, magkagunahan kita niyo tuda masa natin. Kasabab sin pagkaon, iwan pasabab sin pag-inom, mataod na yung tao limamma. Bukod limamma na sakit. Limamma lisuan liaul magtakipon patuhan. Nahinugnang ka na ininugnang ka. Sa di man dyan mahinugnang ka in tao. Suway nang ka sadyay mahinug.
Adapun bang mahinog ng kain tausin-tao siya, bukon marayaw. Nahinang siya ng ka. Na induhulan sinayat, insugpatan sinayat, apabila sila kimaon, sin pagkaon pini kanila sintuhan, pabila sila minom, sin pag-inom, pini kanila sintuhan, pagkaon sin kanabihan, iban sin karasulan, iban sin mga miyagad kaniya, waskuru lillah, ipagsukul nila patuhan. Magsukur sila pa Allah Ta'ala. Bukon sila magsukur pabaran nila, bukon sila magsukur papagkahin nila, sakawa imbaran nila, iwan sin pagkahin nila, iwan sin yanugara nila, iwan sin yanugara kanila sin Allah Ta'ala, hipagsukul nila, iwan hipamuji nila, pamahasut si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang mawihat tindagbus, ganapan pasintuhan. Siyain puunan singkatan kagugunahan na to. Waskuru lillah. Hipagsukuro niya patuhan. Iran magsukur siya tod patuhan. Ing kimaun simmangi, di siya makapagsukur patuhan. Di mabungatin dila niya, di maukabin atay niya, hipamudji niya patuhan, hipagsyukur niya patuhan, sin di kabayaan sin Allah Ta'ala. Naharap niya pakain magsyukur, harap pabaran niya, harap pabagay niya, harap papagkahin niya, harap panagdihil ka niya. Waskururillah. Tunggalan yung pagsyukur patuhan. Sin pinian kamu sin marayaw. In kuntum iyahu ta'budun. Matan kamu. Na isiurim matan. Isiurim matan magtagipon pa Allah Ta'ala. Amuraim beta sin Tuhan. Bukun amin beta na to. Amuraim tiyawag sin Allah Ta'ala. Bukun amin tiyawag na to. In kuntum iyahu ta'budun. Bang matan-matanin atay niyo. Bang matan-matanin suara niyo. Bang matan-matanin pituanggaw tabaran niyo. Di niyo hibutas day nga kabayaan. Sin mahasud si mahatinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kauhaan tag-upat kajam. Nabutas ang kajam. Nakapagmasyat ko ang kajam. Sabab duara, hinang marayaw, iwan hinang mangi, way na kato. Kalasahan sintuhan, iwan kaastulan sintuhan. Tao marayaw, iwan tao mangi. Ki makaun sim marayaw, iwan ki makaun sim mangi. Na. Uno pa mga anak po. Wa in tagpuro. Nabang nyuri agarun impini kanyo sintuhan niya. Agarun niyo impini niyo. Agarun niyo kanapsuhan niyo. Di niyo agarun yung sara sintuhan. Fa inna Allah ghaniyun ankum. Allah Ta'ala raya. Di humajat kato taniyo. Amin di nakita niyo magad sing kabayaan ni harita mahalin ng kawasa sintuhan. Sa kita niyo, imahinugnang ka. Kita niyo yung barhajat patuhan. Kita niyo yung miskin magkarunahan. Kita niyo sin pagdaya sintuhan. Impini ka to tanyo pagkaon, impini ka to tanyo pag-inom, hipagdaya na to dunya, hikapagdaya na to adlaw kana, dayahanin atay na to patuhan, dayahanin suara na to patuhan, dayahanin pituang gautabaran na to patuhan, imbihad turagbus imbungan niya, pagkasiwan paglasa, hakabuhi na to dahon mapatay, hikawin habuhi.
wala yarda li ibadihi al-kufr. Di kakuyakan sin Allah Ta'ala inipon niya. Di niya agaruning kabayaan sin Tuhan. Wala yarda li ibadihi al-kufr. Di kakuyakan. Bang di kakuyakan, ikaw na yung kaastulan, ikaw na yung karugalan, ikaw na hindi kabangon. Wala yarda li ibadihi al-kufr. Di niya kalasahan, di kakuyakan sin Allah Ta'ala, di niya akarun. Tabunan na yung sara sin Tuhan. Akarun na yung napso niya, akarun na yung sahwat niya, akarun na yung pikilan niya. Wa in tashkuru, sumagawa, yalikan sin Allah Ta'ala. Pabila ka mo nagsukur, hangkan kau nagsukur, iukbal min pagsukur pa Tuhan, sabab na agad min kabayaan niya, yardahu lakum, kakuyagan kamu hakabuhi, iwan kakuyagan kamu adlaw kanagana, kakuyagan sintuan in pagkaun niyo, kakuyagan in pagkaun, kakuyagan in kimaun, kakuyagan in pag-inom, kakuyagan in inom. Amo yan mga anak kapo. Kaya nga sabab yadto mga anak kapo, manganal kita ni umarayaw sinti matuhan masa na tuwing. Inumat na kauna, way nakakaon biya sin pagkaon na to ini. Way nakainom biya sin pag-inom na to ini. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bang na to inom itong, bang itong sinama, pila tinapay na napakaon ni anak niya. Kabugtuan siya mag-itong. Mabugto yung manahot niya, mabugto yung dakula niya, di niya karausan itong mayta. Sababuhay lamod niya mag-itong. Pagkaway lamod niya mag-itong, magunuhad dyan kaniya, makad. Na jari mga tuan, yarin ayat patumtum kato tanyusin Allah Ta'ala. Ayat Hasura Yasin. Ayat katluan tagtung pa ayat katluan taglima Hasuratu Yasin. Uno yan tuan, inayat yan. Pagpahugutsin pangatayan na to mangarap pa Tuhan. Tumaalok pa Allah Ta'ala. Magkangi na yung kabuhi na to apabila nabuta sinatay na to way palsugpatan pa Tuhan. Kumaun way hinaran, kumaun way hinaran, minum way hinaran. Unim parman sin Allah Ta'ala wa ayatun lahumul ardul maita ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Parman sin Allah Ta'ala iwan daing hamang tanda sin kakawasahan sin Allah Ta'ala, sin siya suway tuudin taalukan sin taon, sin manusia, sin suway siya tuudin pagtagayipunan, lahumul ardul maita. Allah Ta'ala nagpapanjari sin langit iban lupa. In lupa, ang piyapanjari niya lupa mahunggal. Aon lupa bukon mahunggal. Ahyainaha parman sin Allah Ta'ala biyuhi na mo. Unim maksun wa anzalna minas sama'i ma'an. Kaya ulanan na mo parman sin Tuhaning gumi. Maita yaunim binhi hawabaw sing gumi. Iwan aw nyaw binhi tiyatanum aw nyaw binhi tiyatarad cinta uwang mulan. Duwayin asal binhi yaun halawm sin lupa
yaun hababaw sin lupa, intiya takaran ulan. Dugay ngim binhi tiyataw mo. Firman sinallahu ta'ala, in lupa bukun mahunggal yan, piya ulanan na mo. Ampa mabuhi in binhi yan dunhan, iwan ampa makapagtanong, in tao sim binhi tiyataw niya. Biyaon tuan, wala binhi tiyataw sin tao. Amin binhi yaon, tiyataw sin Tuhan halupa magtakad sadya simulan, di na. Uy, may tayad to. Di maudin pagmaksiat sin tao hababaw singguni. Misan siya mulan, ulan bukun rahmat. Ulan nagdara bala, ulan nagdara mulka, sabab sin pagmaksiat. Waliyadu billah. Na apabila inlula yan, wala dunhan yung pagmaksiat, ahyaynaha, Paiman sinallahu ta'ala, magpanaog kami, ulan, paulanan na mo gumiyan, in lupa yan, hasupaya tumubo, in binhi yan asal, iwan sin binhi hitatanum sin tao. Wa akhrajna minha habba. Na da, yan na imbunga, yan na ingamot, yan na indahon, ingkatan katutumbu-tumbuhan, kagugunahan si manusia, yan na. Hikapag lagi indahon, hikapag lagi imbunga, hikapag lagi inggamot, hikapag lagi ingkatan pakaradyaan niyaon para sa jaha manusia. Paminhum yakulun. Aon na rin ngayon, pagkaon nila. Aon na rin ngayon, suko sin tao, iwan suko sin hayop nila. Sa kalituan na masa na ito ini, makansuging kuting. Sa intag kuting, makayog. In kampong sin tag kuting, makayog. Bibihan kiarutan ng kuting, pagkaon. In tao, mayroong karut at turun. Saan yung mga tuwan? Paminhu yakulun. Aon deng mga timubo katumbo-tumbuhan yan. Amin binhi iyan asal, niumutang harumi, halawang singgumi, hapay singgumi, nagtakad sa jasim niulan, iwan sin binhi, tiyataw sin tao, pagkaon nila. Iwan sin kahayup-hayupan nila. Akin lupaan, iwan nakakarat-dakatan, iwan nakasuba-subaan, iwan hakasapa-sapaan. Waja'alna fiha jannat. Iwan palman sinallahu ta'ala. Biya panjarihan namo sila kabbun. Kabbun maluag. Kabbun bukon maluag. Manita, karunahan nila, iwan sin hayop nila. Na, uning mga karunahan nila, halong sin kabbun yan. Min nakhilin wa a'nab. Inini hawla Arab. Hulma iwan anggul long sintawrikat. Nain niya rikato tuandi. Sa bulong sa kinay. Mangga sadya, au mangga milikan, au mangga jipun, au mangga lanang, au mangga Indian. Ginisan na mangga sadya. Au biabas milikan, au biabas lanang, au sayul lanang, au kangkung lanang, au panggi lanang. Min nakhili wa a'nab. Kabun nila yan. Sabab sinyan na, piya ulanan na, nahinang nakabun, timayaw na yung pagtubo, ingkato na hindi, ingganti sin hulma, yan na yung niyog, yan na yung niyog dakula, yan na yung niyog siri-siri.
yan na induyan, yan na imangga, ginis babarapa na sin ni'mat dihil sin Allah Ta'ala ummatini. Wa fajjarna fiha minal uyun. Way na ulan, kayan na mo parmansin Tuhan. Piabustakan. Tubig. Bukon volcano. Piausbuhan na mo tubig. Dahing halupa. Dahing akid sin lupa. Hataas simbato. Hasaon simbato. Maita, kakukunahan nila, iwan sin hayop nila, iwan sin panghianom nila. Liakulu min samaris. Ampa sila makapangaun-kaun sin bungang kahoy. Amin tianom nila, iban sin wala nila na tianom. Tianom na kanila asal sin Tuhan. Way na pagkali nila, way na pagbubo nila, kumada kuman sila. Kuno waktu nila hipaglangit. Wa ma amilathu aydihim. Wala na sila nagtanom, iban sin tianom nila. Di maabat sa gunum sa gindayin dihil kato sin Allah Ta'ala nahabya na hanin dayaw habya na hanin taod bukon mo tianum way nakaw nagguna nagbubo nagkatantan iban sin ikawin nagbubo ikawin nagtanong apala yaskurun. Pangannal kau patuhan. May ta kau pa magsukur patuhan. May ta mo rin pagsukur patuhan imbihandag bus. May ta kau rin makapagibadat patuhan. Uno'y sabab, unin reason niya, lawag kau kuno reason. Uno'y sabab, may ta pa kau rin makapagsukur patuhan. Magtaat kaniya, iwan magibadat kaniya. May ta pa kau rin magmaaroy patuhan mo. May tamo pare la sa huning baran mo. May tamo pare la sa huning kampung mo. May tamo pare dahon magkasila sa. In iban mo yari hadunya. Sinday day da kaburi hadunya. Yadto na kamuhalong singkubul. Yaon adlaw-adlaw rahon pakubul. Afala yashkurun. Nari pa ka magsukur. Natuanin magsukur. Wala pa biyabaitaan sintuhan. Amura imbar iman usug iwan bar iman babai. Wala nila piyahiban ng anggaw takbaran nila wang bukong hibal kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kusog sin baran. Amo na impagkauni wang Panginoon. Na. Impagkauni bang Panginoon, hikabatuktan nyo na magtagipon patuhan. Intaw hiyap dituan, misanin umato, daw pun pangatun. Intaw yung uhaw, misan makapanaw. Sa bang uhaw, hapdi pag-ibadat, biya si manjaling. Way katukin-tukin, di siya makananam hapdi, di siya makananam uhaw. Misan siya makananam hapdi, iban makananam uhaw, inggapi niya Allah Ta'ala. Natingon niya, biya sinsa kaula-ula, wayroon da kaniya, sabab, janji kaniya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan, mga anak po, na, firman sin Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'mat Allah, la tuksuha. Nakamataod bialikan sin ama paanak. Nakamataod bialikan sin guru pamurid. Ito nga nikmat dihil kay mo sin Tuhan. Wayron nakabaita, ang gatos ngay mo na lang niya. Kaya nikabaita lang, insin ko lang niya tataw ko, hanggang 2 milyon na. Suratuan, afala yaskurun. Di pa ka mo magsukur pa Tuhan.
nakapakainin akal niyo, nakapakainin pananaman niyo, kaya sarapan na kamusim pagkaon, kaya sarapan na kamusim pag-inom, singkatan tanyaon, sa kaliri pa kamu makatumtum, sining kamu ipon sintuhan. Di niyo pa maparayaw yung pagtaat niyo, di niyo maparayaw yung pag-ibadat niyo, afala ta'kilun. Mangandal kita niyo marayaw, mga anak ko. Na, wasihat sin guru pamurin. In wasihat sin guru pamurin, pagayad. In pawaita kato sin Tuhan, pakanabihan, piya sampai marikato, pagpasanyang dunya, ibang pagpasanyang adlaw akhirat. Tayo giniw mga anak po inwasihat singguro pamurid. Iyakum wal marda. Kabuga kamu sin sakit. Kabuga kamu sin masakit. Napila tahon kita numiuga, halombay, nakurdon halombay. Na lockdown halong simbay. Dahil parain na mamarinta, nagtuyo. Haturan pagkaon, hatarong pag-inom, haturan ubat. Habuk din kiyabugaan, sakit. Nauni nagi singguro ni Hamurid, paghalik kawasakit. Paghalik, ampay masakit, masakit. Ingkatan sakit mangi. Sagawa, aon sakit sangi-ngi. Di marapa ospital, di makatawag ambulans. Di magkagunahan oxygen. Uno'y sakit yan? Maradus suluki wal akhlaq. Inagising guru Hamurid, wasihatan niya. Bang mayan kau ri masakit sin sakit. Mangi addat patuhan, mangi addat papagkahi, mangi addat pagkauniwan na pagino. Masarapin pagkaon niya, masarapin pag-inom niya sa mangi addat. Maradul suluki wa maradul akhlaq. Yari di matuha masanatu ini mga anak ako. Illa man rahima rabbu. Amurain mabaya kalasahan sin Tuhan, iban kialasahan sin Tuhan. Di ka na naman sinta o nasasakit siya. Ampay ni ulapay, ampay sakit corona, luon nilaw liog mo. Ulaoto nilaw liog mo. Sudlato nilaw ilong mo. Analong na positive. Na pag yan positive, boy na kampung mabaya sukan. Ibutang na siya isa-isa niyari na siya kapaglari. Di kuno yan mga tuwan. In sakit kuruno sadya. In sakit mangi addat. Di siya kalagunahan sin Tuhan. Di siya kalasahan sin Tuhan. Dahil nga sabab yan, yabaitaan kita niyo sin Allah Ta'ala, tungod pa na binato. Uno yan mga tuwa. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ikaw na yan. In sumbuhan iban dagpak. In pangaddatan. Illa kujang ngang charayaw-rayaw. Papasinguran ni kato taniw mga anak ako. Dahil nga sabab yan, hangpu tagtu katahon. In junjungan alay salatu wassalam hamakka. In pianawag-tawag niya. In piangimbait niya. In invitation niya halaumbay niya. Hagwa simbay niya.
innama buistu liutammima makarimal akhlaq. Dahil nga mga pardakan kako sinallahu ta'ala, magparayaw sin pangaddatan. Ano yung pangaddatan marayaw? Amo na hindo sintuhan halawm sin Quran. Naasubon tanun, pila na in pangaddatan napakay ko hindo halawm sin Quran. Pila na in pangaddatan napakay ko halom sing Quran, harapkan ama ko, harapkan ina ko, harap pa kampung ko, harap pa bagay ko, aula harap pa Tuhan ko. Negative zero, way pagitungon si tao. Innama buisto, tanto tu. Sabda sing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rahmatan muhdang. Naghatod ako maun sin rahmat. Iwan sin pamandu. Daing Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab ang parumayaw in atay. Ang parumayaw in addat. Sin ipon harap patag-ipon. Mataod pagkaon nila. Mataod pag-inom nila. Banlawi-lawihan. Habang mayan dumayaw yung pangaddatan nila. Patuloy. Marad, nasasakit mga anak po, kita niyo, tiap-tiap siulakan kitaon na to. Kitaon sin ama, kitaon sin ina, kitaon sin baran niya, wangkan siyo na addat na pakay niya. Kaya nga sabab yan, mga kakasi sinallahu ta'ala. Sumay kita niyo maluman, habaran na tutujo pa Tuhan. Maita. Ingkatan, yan ugara ka tutan. Pagkaunibang Panginoon, balikan na to, banlabi-labihan. Sagawa. Killa kalila, tiyo tuod. Yung mag-analyze, yung pag-analyze nila mataon. Saka watuan, way pag-analyze kato, yaon matampal, in baita, inin marayaw, inin mangi plansado katanta. Na, kay napusan mga anak po. Imbiyata pa singguro, hamurid niya. Bang nasakitin atay, bang nasakitin pangaddatan, hantara patuhan, bang nasakitin pangaddatan, hantara magkahi. Aun ubat ni. Kaya hatihan sinumat na kauna, iwan simbihawnin ubat. Sagawa, di magubat. Kaya hatihanin sakit, kaya hatihanin ubat, sumagawa ang problema, rin magubat. Magubat kita niyo pakaniya mga anak kapo. Ampa in rahmat sin Allah Ta'ala, di malupa siya nugara marikato taniyo. Ada kala in rahmat, mahinang mulka akabuhi taniyo, mahinang ipagsiksa kato taniyo adlaw kana. Pangayo si mga sahabat, tao Makkah, iwan tao Madina, iwan si mga miyagad kanila, amun miurul, haran liyabayan nila, Rabbana, la taja'alna fitnatan lilladhina kafaru. Utuhan na mo. Tampani kami ring mga fitna, sin mga tao nagkupul, di mag-addat kayo, di mag-adsing kabayaan mo. La taj'alna fitnatan lilladhina kafaru waghfir lana. Utuhan na mo, ampun na kami, iwan maapa kami. Nga murah-murahan, mga anak ka po, miabot na isa binwakto, magunay-unay kita niyo, magtaayon kita niyo magad, hakabayaan sin Allah Ta'ala. Ingkatan ni matyanong gara niya kato taniyo,
bangman hikakusog sin pagtaat na to di patuhan iwan pagibadat tanyo salta hikasanyang kato tanyo hadlaw kana iwan hikapalindog sing karayawan ha mga suring sing kitanyo aun maurul nila pataalupon na to inatay na to insuara na to impito ang gauta baran na to pahinang karidaan sinallahu ta'ala ingkatanin hipagsukul na to bang nato piagsukur kalasahan kita niyo sintuhan iwan papaglasahon kita niyo sinallahu subhanahu wa ta'ala nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal fa'idin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaya na, po bata na kami sa